no na scan say wanya bosumi mienu a ye refe wo se fakọ kese mo no to aso firi ho e ma ye e pa cho mo de letter ne maame e maame de koy me koy na me de ko maternity wo no mo no ana mo de letter no mo ti ana mo ah sister e de ase na me se manyi se 7 months ni ana wo mo se da bi letter ne so kile se nya 7 months na mo pa kile se akwala wawu na ye se calculate kwa na wo ye be 2 months okay na e de be pa sister eti ye beto aso na uhwe won se ba bia wanyi nsem bia no egitum se efri busumi num ekọ no wote sakura de keka na mete na wote sister na mete okay empokura me fu kaya na me ko hospital hono mete so o keka nti hono me se da bi mat tate na mete ba no mi tante no se first no e me sister da bi me banyi na mete no so da bi nyi nsem no anu se ti e de be pa na e ma hu se wafu no bibi sesem so menya na mafu ne tekwa fo ma fe so me posa manya mani ye se kokokoko sister ba ko no se da bi ayi omu ye mienu omu awu ana me se da bi sister fo na nka okay ana me se da bi anti sa na me se tu be kwa kwa stand ana me se ai to me so kwa stand 40 cedis me kwa na just asa show se sa na asie ana me frɛ boy no na me boy na manager se na asie ene oba honum obedu anyo me ko hospital by 11 o'clock obedu honum be se 3 to 4 obai na just omu gina me so omu di nsuo ni ade ejina me so ana ja ombai omu ne nuo di omu yie me bi papa me ko hobna de ya wada na dwo ana ba sister na omu atete nankura na wo atete ka ye atete wo meyem okay and this sister ba ko bi sa me so within the same me degree was wudi no ho na mo se na domo ampa nya domo anka nkura tafo be wo atete ka ye na de nam kura na wonim sese na ekoso